بینر گهدار شوپینرن دنگ امریکا ج بنگاه هزن کوالسیون دولتی لباکوری سوریه لهری مارملانه دما و خوش به و جاری ده پیوینه که تایبت ده به بردف که کوالسیون ناف دولتی ره دشری لدیجی داعش ده کولونیل مایلز کاگنز ام دکن کولونیل مایلز کاگنز دم باش سپاش بول في درفتي Varbash, marhaban, it's good to be here with you. كولونيل مايلز ام جشر داعش داوي دس بي بكن هسه دي دما داوي ده لديرا زوري اوبراسيون كي ديجي شانين داعشيين و شرطي بيك انيبون داعش شنو و خردوبه قالوا چما برصادنجي قالوا كسن جو نها چالاكن دي اندام داعش چقدار داعش او كسانا سوري وعراقي تننا يان كسن بيانيجي نافان دهنا. This is a good question. The global coalition to defeat ISIS او پرسک باشه هف پیمانیا جهانی جبو تکبرنا داعش عراق و سوریه دمینه داکو به هزن اولهی عراق و هزن سوریه دموکراتیک را هفکار به جبو تکبرنا داعش نوکه رفش داعش تشتکه که از دخوازم جبو تماشاوان خوندوان و گهدارین و یندنگ امریکا را اشکرا بکن تماشاوان و پرژیرن و بوان مجاران را لقداره لی از دخوازم دیار بکن که املکی درینه و چه داعش دبینه لسوریه و عراق داعش سرحدانك شكستية از شياني وان و خطر وان ديار بكن بلي هر تشتي از دخوازن بير بخن كو داعش چه آخا فیزیکی نینه دبن دست وان دا چت نشترجی نمانه براستی مروین گلک گندان و دوریندن چه داعش عاجزن و وان رد دیگه داعش حل داده کو دراوین کو بری وان کم دیگه دستا کم بکه بلی نکارم وان دراوان کم بکن جبت کو ایدی هاتنا پترول دست وان دانینه ایدی او نشن باجه جه کارسازیان و نشترجیان بستینن و جواقع نامنتوی و دهاتا وان یا دارایی جی قد کریه پروپاندا داعش ایدی وکی یا بری دستپیک سال 2014 و 2015 دا باشنینه او پروپاندا کنها او دکنجی نشن بلا بکن لسر مدیا جواکی جبر هفکاری هفپامیان جیهانی دگل کارسازی وکی فیسبوک تویتر جبو راوستاندنا بلا کرنا پروپاگاندای تروریستی او هفکاری که نانتویه جبر که پرانیا جیهان لدیجی کومن وکی داعش بونه یک لعالی لشکری وجی داعش ایدی به کومن بچیک را دخبته جارجان امواند کونه کدن دبینن دمرو سمرو آنجی شکرته که دبینن دمرو سمرو یا کو امجی و شروانان دبینن او هلوشیانه داعش تک دچه لی او خلاص نبونه جبویه که اپراسیون و داویه یا هزین دموکراتیک جبو اصلا کرنا میسیون تروریسمه او اپراسیونه به شکل چالاکیا بردوامن یا هزین اولهیه ینکو به هف پیمانی و گریدایی جبو تک برنا پاشماین داعشه دوید ام گواش بردوام بکن هجده وانین و شرط پیدا بکن تورا وان یا قاچاقچیاتیه چکن وان یه بچوک بگیرین و وان لگندان و چوله در بخینن و بزانین که ایدی او نشن بهن جمعه و ایریشن هاو بش بکن او رو داعش خودیه کارگهین بمبا چکرنه نینه داعش گلک چکن گران نینه دهت پیرامکو او ویدیوین کو اوان وسایتن زرخی تاجوتن پر خراب بو قربانیین هزن سوریه دموکراتیک دایی فداکاری وان ویرکی وان قهرمانی وان داعش 23 آذر 2019 دا تک بن و چه آخدبن کنترل وان دا ایدی نمایه بلی وان اپراسیون خوی دیجی داعشی چه جاران نراوستاندنه دشر داوي ده يعني دو اوبراسيون داوية يا شر ديجي داعش قد في مهي درباس بو لقراغن جمع فراتي هناك رين نرى والسر كم هبون هناك فيهم كرنجو او يعني قصدي هسدي وكوالسيون او قشتين نرى ويندن جو دفرين كنترولا ايراني وريجيم سوري ودفرين هيزن كوالسيوني وهسدي بهف جريدان او رين نرى هاتن خراكرن هاتن شوطاندن شاليه قصدي كوالسيوني هناك فيهم كرنجو او قاف نتني لديجي داعش بوجي يعني قالوا ارمانجن وهبون جبو وكوالسيون وقصديجي جبو سينور كرنا هزن ايراني لاليه دير زوري وبجاهياوي. Yeah, the Deir ez-Zor province in Syria has a number of different
بله لپارێزگەها دەرەزوو û Sûriyê hejmarek hêzên leşkeriyên cewaz û herêmî milîs ku li vê derê kar dikin hene. Lê misyona hevpeymaniya cîhanî ev e ku pi Hesedê ra li dijî Daişê be. Misyona me ev e. Em lêre ne tenê ku Daişê têk bibe. Di herêmê da welatê din jî hene dibe ku wan pevçûn û çalakiyên leşkerî hebin, belê rola hevpeymaniyê ew nîne. Li çolê biyaban Rojavayê Çemê Firatê operasyona dijî Daişê lêre ez bêjim rexê rejîmê çîbû dibe ku ûrûz jî bin ez nizanim. Hûn dizanin Daeş li Rojavayê Firatê dijwartir e. Rexê Rojhilatê Hesedê operasyonê binecih dike bi alîkariya hevpeymaniyê ya esmanî, istihbaratî û şevirmendiyê. ام هند روشا داعش بمينن هس هزن سوريا ديمقراطيك هفكارا كواليسيوني دي شاري ديجي داعش ده تمي رخنا ديكا كواليسيوني رخنا الكواليسيوني ديكا جو بيشغريا هسه دي كنترول كرنا ز قرتيجهن جو جقدارن داعش تيده هاتنا كرن لاليكي دنجي او لهيا كامبانجي رخنا الكواليسيوني ديكا جو بيشغري ند استا بيديفيا جو تيكرنها خطريه وان جقدارن شو هونجي دزانن يعني چند جارا عصيان واستنجي چيونه دهندري وازندانا ده يعني The coalition gives thanks to the Syrian Democratic Forces for taking on this huge role of Hevpeymani spasiya Hesedê dike ji bo vê rola mezin ya girtina 10,000 çekdarên Daişê di navbanda 2,000 terorîstên biyanî ji pêncê netawan hene. Ew barek giran e ji bo Hesedê ku nêzîk û 6 sal berê hatibû damezrandin. û hevpeymanî bi vê awayî harîkariya Hesedê dike. Yek, me hinek asayîş ku hêzên evlehiya naxwe perwerdekî de ka çawan girtiyan kontrol bikin. Me amûrên operasyonê vekî mertalan cilûberg û çekên nekujer dana wan. Em xetara belabûna Covidê dizanin û ew nikarin bi awayekî fîzîkî xwe dûr bêxin. Ji ber vê me ji bo alîkariya Covidê alavên parastina kesane û her wiha amûrên piştgirînan û pirtirî $3 milyon harîkarî dabîn kiriye. û me niha peyman heye ku ji bo karsaziyên herêmî ku xaniyan ji bo asayişê çêbikin. Ji ber vê yekê te hinek van kampên ku ne girtîgehên fermî ne, asayîş tide ne û derdora girtîgehê dijîn. Niha em dê wan ji wan derdoran derbêxin. Em dê wan cihan bidin girtiyan da ku nexweşî di navbera girtî û asayişê de belav nebe. Me kamerayên evlehî, rûnahî, derikên qahîmtir dabîn kirine ku operasyon di hindûrê girtîgehan da xurtir bibe. Girdin ev kampane kampa hal girtige Hesekê an jî ya şedadî li wan deran çi hêzên hevpeymaniyê nîne. Hesedê xwedî perwerde û şiyana ku operasyona rekupek bike. Belê divê çareseriyek hebîtin. Hevpeymaniya navdewletî qebûl dike ku ew kêşeyek navnetevî ye û her netev dê derbarê şervanên xwe da biryareke bide û di navbera Qesedê û Iraqê de jî danûstandin hene derbarê statûya hinek Iraqîyan di kempên Sûriyê da. لي قالك جارا رفتشي ويا يعني شوان كامبان تبي حمي بشجري تبي أولكاريا جوتي كرن رخنا لأصايش دبا أصايش دبا جام رخنا الكواليسيوني تكن يعني دبي درباري در رفجي تشي دبا وجواكا نافنتوي هون مخاطب دقرن هون جار هاد جاري دج بيجن جبوغو وان قرتيان يان كسن او مالباتين چقداري داعشي ين بياني وگرينن ولاتي وان افده هندري چارچوبا کواليسيوني ده لي رفجي چيد به تركيا راغان سر اجانسك انادولي يا فرمي قلت من او رواندن قالوا او كريارات تركيا لغوري بروتوكولا کوالسیونا نامنه ده و یوگود ترکیه بشکد هندری و کوالسیونه ده کریاره که دشمنانه یان هون چی پسنده که؟ Okay. Yeah. We're aware of this activity. Turkey, who's a member of the coalition, made a public announcement about this. Em ji vê çalakiyê agahdarin, Tirkiye ku endamê hevpeymaniyê ye, di derbarê vê de daxuyaniyek giştî daye. Hevpeymanî di vê bawariyê de ye ku ji bo vegihatinên bi wir rengî divê rê û rêbazek netewan hebe ku digel hêzên Sûriya Demokratîk bixebite da ku ti vegihostin û bizavan da yêkrêzî hebe. Lê giring e ku hûn bizanin, hevpeymaniya nadewletî rêxistinek rêveberî nîne. Em hevpeymaniyekîn ku ji 77 netewan, 5 saziyên navnetevî û
NATO jî di nav da pêk dihêtin û em pêk wayne da ku Daişê têk bibin. Ne tenê ji li Iraqê, Sûriyê belê her cihekî cîhanî. Armanca me wan hemû welatan têkbirina paşmayên Daişê ye. Her ne tevektî derbarê hevalatiya xwe da biryara xwe bide û hevpeymanî xwe têkil karê wan nake. Ew karêbarê wan yê hundirî ye. Di hundirê deverên got niha jêr kontrola Tirkiye li Bakurê Sûriyê serêkaniyê girêspî hin deverên din jî li gorî raporên Hêzên Sûriya Demokratîk got 52 mîrên Daişê li wê derê di nav grûpên got niha piştgiriya xwe ji Tirkiye werdigirin. Gelo agahiyên we li ser wan mîrên Daişê got niha li deverên jêr kontrola Tirkiye de hene? I don't personally have any specific information about Daesh leaders living in Ras Al Ain or Tel Abyad. Min bixwe çi agahînên ku Daeş li serê kaniyê an jî girêspî dijîn. Heke hûn tiştekî bizanin, tika me bernama xelata dadê heye û 10 milyon dolar xelat heye bû peydakirina mîrê Daişê Hacı Abdullah. Xweciyekê veşê ecêbe te amaje pe wê kir ji ber ku serokên Daişê ji eniya şer dûrin. Li Iraq û Sûriyê gelek germ e. Dibe ku şervanên Daişê jî ji germê bêzar bibin. Belê li ser armanca xwe ne. Di vê navbeynê da mirovên vekî Ebubekir el-Baghdadî di vîlayeka Keşxedê dijîn li Bakurê Rojavayê Sûriyê. Hinek serokê wan hatin kuştin, hinek hatin bezirkirin di perçûnên digel Daişê da. Vê jî heke kesek me temaşe bike, an jî guhdarî bike, herin Wezarata Derveyê Amerîkayê sermalpera xelata ji bo dadê, de gelek keyxweş bibin ku hûn agahdarî bidin wan. û dibe xelat ji bo we bêt ku terorîstan ti nav kullanana derbêxin. Ev 52 mîr di nav grûpên çekdar yên got piştgiriya xwe ji Tirkiye digirin. Yani bi navê Artêşa Azad niha tevdigerin, ne got veşartî ne. One of the advantages of the coalition having a partnership with the SDF Yek ji avantajên hevpeymaniyê bi Hesedê re ev e ku Hesedê çavkaniyên istihbarata mirovî ya avarte heye. Dema ku ve ji dêrikê heta evrinên mirov hebin, ev ti nav gel dane. Ew gelek tişta dibihîzin. Mirovên herêmê nas dikin û dikarin istihbaratê kom bikin û wan istihbaratan tigeliya me parve bikin. Û ew gelek harîkarî dideme. Wan rojane gelek serokên Daişê pisporên teqemeniyan hatin girtin û ew hemû bi saya istihbarata Hesedê û ya hevpeymaniyê çêbû. Em ji wê devera gojêr kontrola Tirkiye de em li wir bimînin li Bakurê serêkaniyê stêşina Elok heye avê got avê dide bajarekê Tiltemirê û Hesekê milyonek û 300,000 kes di aloziyeke mirovahî bê av de ye. Ew dever dibin parastina koalisyona dewletî ne û ew qutkirina wê avê jî pirsgirêkan di civaka wê derê çê dike got pirsgirêkan dibe guş koalisyonê bi xwe jî çê bibe yanî. Gelo planên we ji bo bidawîkirina wê krîza mirovahî li deverên Hesekê û Tiltemirê û navçeya wê we hene yan na. The coalition and the United States in particular strongly believe that water Hevpeymanî û Amerîka bi taybetî bawer dikin ku divê av ji bo çareserkirina nekokiyên siyasî qet neyê bikaran. Av divê ji bo pêkanîna armancên leşkerî nehêt bikarîna û mirovan perîşan nekin. Ew prensîbeka mirovane ye û divê rêz ji vê bihê girtin. Em ti dema vîrusa koronadayê ne û her kesê pêdivî pê hîjen û temîzî heye. Dizanim dema çandinê û berhem rakirinê xelas bûye, belê ji bo kesên karê cotiyarî dikin yên paz û ajalên din heyî pêdivî pê avê heye. Em bawer dikin ku av divê her vekî çekekê nehêt bikarînan. Piştî gotibûyî berdevkê koalisyonê giringiyeke mezin ti dide zimanê Kurdî got ew jî di dilê hemû Kurdan re pir geş dike yanî û girêdaneke xurt di navbera Amerîka û koalisyonê û Kurdan de ava dike. Te çawa biryar da got ti tweet û daxuyaniyan bi zimanê Kurdî bide. Tu bi xwe jî ti çend gotinê Kurdî dizane? Zor spas. Thank you for that question. Zor spas ji wê pirsê. Dema ku ez hatim lêre
وک پیوداری هف پیمانی از به وی هشمندی هاتم کتوید از بزانم لیره گل لیره کیه آرمانجا من اگادار کرنا گله گرینگ به من وره اوه که هر زیده لداعش ضرر دیدی راست مروین لواشنطن و پایتختن دن جی نتویندن جی گرینگن بله گله دبن مترسیا داعش دا جه همویان گرینگتره جبرویه که از دخوازم مساجه که ام چاوه هر کردن بلاو بکه من ل 15 زمانن جدا دا تویت کرنه هنگ جاران هنگ و نتوین هف پیمانی تشتکی دکن تشتکی لشکری آنجی مرواهی آنجی شاهیه که دکن هنگی از وان زمانان بکارتیدن بله به پرانی 4 زمانان عربی، کرمانچی، سورانی و انگلیزی از گله گهداری دیگه گاوا از لسر اینترنت ماجی تویتری دبم تمامن صدا نهدن نه به گهداری در باسته بید برای خددن وینیان ویدیوان کچی قومیه چی بویه و گله خوابش یه هنه که تین نکمن دبیجن کرنل وسا بنویسه و بیجه بنویسه هاریکاریا من دکن و از جی لگور هریمان دنویسه خیره وان نزانی که عربیا دایره زور و بغدای هنه که یکو دو جدایه از گله بختوارم که کلتورا گلی کردستان یا عربان فرده بم بسر اینترنتی از خواه وکی میوانه که دبینه در فتا من چه دبید دچم که جهن که هف پیمانی لحیی هر وکی میوانه که پیوداری هف پیمانی نامتوی بو من رومته که و از بی هارکاریا خوبخشان گله کسین روژاوا باکور باشور و جهندن سرفراز ندبی سپاس دکم بینر گهدار و شوپینر دنگی امریکا لوی داری امدگین داویا هف پیوینا خواه به کلونیل مایلز کاگنز را حتی پیوینا کردن ببینن خیر و خوشیه ده سپاس Spas dikim.